Alright guys, I Gary ya daripada JCR Motor. Hari ni kita nak review sebuah Honda CBR 500R version 2 tahun 2017 dengan harga jualan kita nak offer 15,800 setiap potong nama. Alright, 15,800 setiap potong nama. Ada free warranty setahun bagi korang TNC. Kalau nak buat loan credit minimum deposit kosong, bulanan 200 lebih 7 tahun, 300 lebih 5 tahun. Okay, kalau nak buat easy payment credit card pun boleh. Janji you ada credit card, limit cukup, boleh bayar guna credit card, kita installment dengan bank up to 5 tahun, zero interest. Boleh PM kita untuk dia punya TNC. Kalau nak jual motor ke nak trade motor pun boleh roger kita. Penghantaran seluruh Malaysia boleh tolong uruskan, termasuk Sabah Sarawak. Alright, jom kita tengok. Warna hitam, full hitam, black edition. Full hitam, side mirror yang sporty dah ada, windshield gelap. Okay, so ini version 2 punya, dia punya lampu tajam sikit, sporty sikit lah version 2 punya. Lepas tu single disc brake depan, Nissin punya kaliper. Tayar depan pakai Michelin pada strict 120/70/17, masih ada around 40% ke 50%. Okay, ini river adjustable, RCB punya balancer, handle grip. Okay, 2 silinder punya engine 2 inline, maintenance memang jimal lah. Normal service dalam bawah 200 saja. Okay, ada slip on punya exhaust SC. Tayar belakang tayar baru. Okay, tayar belakang tayar baru. Pakai 160/60/17 tayar baru. LED punya tail lamp. Version 2 punya belakang pun dia sporty sikit lah. Kalau version 1 dia buruk sikit. Dia ni dia cantik sikit lah. Alright. Okay. So digital meter. Mileage 78,000 original. Dengan kita start bagi korang dengar. Alright guys, kalau korang tengah cari Honda CBR 500 boleh PM kita. Tahun 2017, harga 15,800 setiap potong nama cash. Alright, kalau minat roger, bye bye.